Kaixo, laugarren mailan Europar proiektu bat eduki dugu eta danitar talde bat egon da gure artean. Esperientzia oso ona izan da eta Euskal Herriko toki berezi batzuk edo ospetsu batzuk erakutsi diegu gure kultura ezagutzeko eta oso positiboan dira Dinamarkan. Hello, we had our Danish mates in September 2 weeks ago. It was an amazing experience. We improved our English as well as the knowledge of another country's culture.